Allora, prima di tutto voglio esprimere la mia gratitudine al signor Presidente che ci ha ricevuti durante questa conferenza alla quale partecipiamo in rappresentanza della Santa Sede. Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность господину президенту за приглашение, за приветствие на этой конференции, в которой мы участвуем. Questa visita si colloca sulla scia della precedente visita fatta dal medesimo Presidente nel mese di aprile, quando è venuto ad incontrare il Santo Padre, ed abbiamo avuto modo anche di incontrarci e di discutere su tematiche di interesse comune. Можно сказать, что это визит Святого Престола сюда, в Таджикистан, является таким продолжением визита господина президента в Ватикан, который был в апреле этого года, и во время которого мы смогли обсудить интересующие нас общие темы. In quella circostanza il Presidente ha manifestato il desiderio e l'intenzione di rafforzare i rapporti e la collaborazione con la Santa Sede, e questa visita si colloca proprio in questa prospettiva. И вот на той предыдущей встрече как раз господин президент выразил желание усилить и углубить наше сотрудничество и взаимоотношения. И как раз наш визит сюда очень вписывается вот в это желание. Ecco, abbiamo parlato appunto, perché sta molto a cuore anche il Presidente, il tema del dialogo, ecco, che Santa Sede e Tagikistan possono promuovere, possono intensificare il dialogo a livello internazionale proprio per la soluzione delle grandi sfide come quella dell'ecologia e dei grandi conflitti che ci sono oggi nel mondo. Мы говорили о том, что Таджикистан и Святой Престол могут усилить свой диалог для решения общемировых проблем, как, например, проблемы экологии, а также и других вызовов современного мира. E finalmente abbiamo toccato anche alcune questioni bilaterali. Ecco, un primo segnale di questa collaborazione sarà proprio la firma di un memorandum of understanding tra il Tagikistan e la Santa Sede sulle questioni culturali, una collaborazione tra l'Accademia Nazionale delle Scienze e il nostro archivio e la Biblioteca Vaticana. И также в конце мы затронули наши двусторонние темы, как, например, подписание меморандума о взаимопонимании, который будет подписан между Академией наук Таджикистана и архивом и библиотекой Ватикана по взаимным исследованиям. E non è mancato finalmente anche un accenno alla Chiesa locale, con la comunità cattolica che vive qui in Tagikistan, che vuole essere davvero un segno, una presenza diciamo positiva, a favore di tutta la popolazione di questo paese. Ну и также, конечно, мы вспомнили о здесь местной церкви в Таджикистане, которая очень немногочисленная, но также является зерном католической церкви в этой стране. Grazie. Спасибо. Спасибо.